At le kupike sabe mapukara. Mangaria kanyong patlong golong kawi sudah. Sen kanyong cewek ada di lighting nyadu dingin. Mr. Brooks Saleh, beda mahasiswa Tuha. Jauh kampus jarum, tak menemu kawan lama. Takut citanyong. Mau anu muda, harapat punya abah. Tidak. Mau anu muda, payah fikir iban cara. Yuk lagak udah goyang. Kuliah utama lo persoalan nyotan ijazah sang cerah masa depan iban ka pelaku katelan juga pikir menan di malam ku pikir iban cara bu selesai SKS golong sip skripsi golong proposal masa kerule tuk telefon baca lengkuan Johan lutonyo anu lontar de kalamar semua yo lu anu muda hanapat juga haba lu anu muda bayah pikir iban cara lu moh anu muda hanapat muda haba lu moh anu muda bayah pikir iban cara bayah pikir iban cara bayah pikir